tusi le Yeremia ram ta upo es fulma le valu. E tau ina fe upo mua, ngata fe upo ono. Yeremia survalu fe upo mua fa ngata le ono. O le fionga no mai a Yeremia mai a Iova, o fa pe mai, i nga tula ia, ma aruifo le fale o le faipo mea, o no fa iloa tuai lea ia te oi le mea, i le mea o a upu. O na alui fwai lea i le fale o le faipo mea. Whau te foi. O fai e iara na ngā luenga i runga o mea tā vilivili. Ua le anga le ipu na ia whaia i le o mea i le lima o le fai ipu o mea. O na toi whaia i lea e ia o le tasi ipu e tusa ma le manatu o le fai ipu o mea. O na fai. O na o mai ei lea o le afionga i ova i a te au. Whapea mai, le ainga o Israel lue, o te le ma whaia ea o na whai ate o tau e pei o le nā whai po mea. O lo feta laima i ai ova. Whauta, le ainga o Israel lue, e pei o le o mea i le lima o le whai po mea, e whapea foi o tau i lo lima. The word which came to Jeremiah from the Lord, saying, Arise and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. Then I went down to the potter's house, and there he was, making something at the wheel. And the vessel that he made of clay was marked in the hand of the potter. So he made it again into another vessel, as it seemed good to the potter to make. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, can I not do with you as this potter, says the Lord? Look, as the glaze in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. Hallelujah. Pangasoro tatou, ma tā upu e peo na whaitau mo whaafonga mo whaalongorongo ai. O le whātua tua e taunga tā, faith costs. Ia i ala ngona man manatu e umane iwa i aso umane aso sā, o tātou whaafonga mo whaalongorongo e tu sa aimane awa onga le fionga pa ia le tua. Wa mata ona e maitauma e manino, ai maise, na sao le awa oina o i tātou le fionga le tua. Tu sai ma le upune o le whatua tua. Ona o nisi whamtalanga, o a vele upune o le whatua tua ma mea pe o se mea whaingo fie. Ai pei lao na awa oina ai tātou e tu sai ma le tusia e peru. O le whatua tua e le whaingo fie e taunga tā. Ai fai tau a tolma ta upu e sfulmo le tasio e peru na iloa, na iloa ilea. E le tau o fie so i fua ma le ola whātua tua i lea tua. O se mea taunga tā tele. E ini manatu anisi e whapea o faith is a currency of the kingdom of God. Ia po a Samoa o le whātua tua o tupe ia e whangai o ia le malo le atua, which is very, very shallow. Ona, e whangai ina le currency mai le perception po le perspective whale loranga nei po le whale loranga nei. E moa le te alu ma le tupe whatau me ia o mea. O le whatua tua e le whapena. O whawhita auri lau a vea le perception po le perspective na
ma mea ua treat ai le kalesia ma le ainga o le atua ia le fatuatua o se currency. But it's not a currency. Amene? Mai le fionga le atua ale ai se fatuatua e le mawhai o na fia mai le atua. It is impossible to please God without faith. Ia le tātou te iloa fo le atua i le liu ma la ngona le loto Samoa ma li liu atu i le atua soifua. Pawana me o foi le atua. A o le tupe, o le oa, o le ua, o le ainga te sauai, po o le a le tu ainga tūranga le oranga nei e le ofo le atua se mea. Ai ofo le atua, pe ai loa le tangata, ona toa tuli me wha maulalo, ma olo praina lo na tangata, ona o le paia ma le mamalu o le atua soifua. Pahuana me o foi le atua. Aisia, ranga lo winga tonu ana o le mea tau o le fatuatua. And that's why faith costs. O le matua taungata. Tātou roa, the very common principle of life, anything that is of value costs. So se mea lava iei lona, leona onga ke nguta. Aruhe, wa aia se sauta vales le voi Mercedes G model, e se asa ona maua le tavale na wai tanguta. The second hand o le tavale na New Zealand over lua se lau afe ta la New Zealand. A whatau lau brand new o lima se lau afa miliona. Why? Because the car is a very valuable car. So se ofu ai e foi e manai se asa mo te uta. Amen. So it's a common principle of life. Anything of value costs you. Apenare malole tua. Faith is the most valuable thing in the life of a sinful world facing a holy God. Hallelujah. Hallelujah. O se mea taunga tā tele le fatuatua. A whapea na ili luaina tangata, a whapea na susunuina, a whapea na whasatauroina tangata, ma whasawaina ono le fatuatua. What makes us think is a currency? Pai tautus pa ia. Pai tautus pa ia on tātou malama mai lea. So anything of value costs you. In the realm of education, if you have a degree, you have to work hard. Avape te nau ina ia alualu luma lo poto whalarangi nei, e re tau o whire su enga degree, amene. E re ngata o le pili a le teime aluai, ma tau sanga aluai, e ma tau tia. O le ana ngaluenga te maualunga e te miti ai, e te ngalue malosi. E ke re ka whao e alu e whainga luenga, e te whamaoni. A fia nofo se whale le lei, e te tauna e ngalue malosi. Ina ia aua, ina ia maua se mea. When it comes to relationships, if you want a good marriage, you have to work at your marriage. So, costs. O whea lamalale vai panoa i le larangi nei, but I'm talking from the perspective of the kingdom of God. E me tua taungu tā tele. A fia sa vali ma le atua ia so uma, a fia lua mafuta ma le atua ia so uma, e te tauna e mawhauwhau. I le tau e te tongiina. Amene. E rewa peke ka whao a, lua
mawhanga lua mawhakanga ma Yesu. You can't. E ia ta iala o le atua, e ia la fua ma mawhakanga ma le atua, e le whapera e whailo roto nga e ka mo e akula ia lea opo o le atua. No! It will never happen. There are ways. But that's how the world treats God. That's how the church is beginning to treat God because they believe that faith is a currency. Faith is not a currency. True and biblical faith costs you everything. O le whatua tua loa o ina le fionga pa ia le tua, e to tutongi tau, it costs you everything. Me uma, o lo mawhau, o lo roto, o lo tino, o lo me uma ya te oe, o oa, costs you everything. Saul maoa, le tasi maoa ya Yesu, le si aso fa feano o maua leo le fa vau, ma Yesu au tausi tu la fono o sifuru. Mai maoa uma na tausi me uma maltala Yesu alwe ave au tupe moe martiva. The Bible says he turned and he left with sadness on his face. Why? Because his money, his wealth was of value to him. He just couldn't bring himself to do such things. O tala na Yesu. Amen. Faith costs us everything. Because biblical faith yearns and longs for total obedience, total trust, and belief. Asia, walang al fatu tua le tulilo le tua, fatu tua le fie le tua is total reliance, total submission, total obedience. Hallelujah. Ele fai ngofie. Ele fai ngofie. Total yearning and yielding. I like that word, yielding. To the creator of all and the sustainer of everything. Hallelujah. Nga wai ma tu ina atu ma le ora usta ya toa. Ile na faya me umma ile o lo fa pea ona tau aveina me umma yo na ao. Talanana, menan meia le tua ya Jeremia faya Israel. Tasi al me ao na mita el tangata. Awane e mita lo oa, awane e mita lo poto, awane e mita lo maros. Ai se mita le mea lea. Rana mea. But let him who glories glory in this, that he understands and knows me. E malama mana iloa. Oia, o le atua paia. O le atua sisiries. O au na whaia langi ma le langi. O au o le amatanga. O au o le ngataanga. O au o le whamasina tonu. Amene. Pai pau ana me iau na mita el tangata. Ia I loa ma malama ia teo. That I am the Lord exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. O au o le ali, o au o le tua. O le whaia, le alofa, le whamasinonga, ma le ami o tonu le lalolangi. Awa o mea ia. These are the things that brings me delight. O mea ia fia iai. O me fia ile tua, o le ami o tonu. Whamasinonga tonu, o le alofa tu noa o le tua el tangata. Hallelujah. Ma ia ina se mita le mea lea. O ke mika se o asia I des ka maro ke le kun kupe ya we. O ke mika lo maro se sia e maro sia kule sia we. O ke mika lo poto asia ile se poko ku ya o pat
Beyond that, God is the owner of everything. Amen. Amen. Faith. Mai tala tu spaia. E peru na sulma tasi anu vau pe tolu sulma valu. The world was not worthy of them. Walu le aso now grab hold of the upu na lo lot. Matau tia na fai upu. Mai lea ngale la langi ona yai ilato. The world was not worthy to contain these men and women. Men and women of faith. Para tele la langi. Wale yanga tele la langi. E wale fit ngata la langi. Why? Because they were men and women of faith. That's what the Bible read the Bible. Kalangal kuspoia. The world was not worthy of them. The world was too wicked. The world was too evil to contain the man that yearns for the presence of God, yearns to obey the word of God, yearns to walk in the footsteps of God. Hallelujah. Hallelujah. Wa aidan matau tior si sila le tua. E ala lua le ili ka maloa e fe mai silinga makango fio ka maloa le ala lua le ili I luma le akua ngai ka maloa le ngofo fonga falis fulkolu. Ha? Mai silinga makango fio le akua le kangaka rengi lava lava lai ofu mo I pau oki mo pau povi ma fe alua I solo ongol kala le leia Yesu Keriso. Ai mai tala silinga makango fio. It's a pleasure to the Lord, the man nga. La solo le vaongo e kuli o ngorong kau kingonga ono te tununga ya Yesu Keriso. A si le sila le atua, what a pleasure. Awesome picture. No wonder why nga pen ka maloa le kusia e Peru, the world was not worthy to contain them. They were too amazing. Hallelujah. They were the reflection of who God is. That's what faith can do. Me tonu ana e whai e whatutua ino sia o le langi o no le whatutua. Amen. Amen. I wonder if e inga ngaka I e fi ma whainga ui le menga ingo sia le langi. O pe ika roe alu I kai su. O kaku ora vai kai ngau su. Ia mai ngau siu. Amen. Wa menga le ufai wha masingonga. Ngau siu a whai unga. Ia menga ki ngā roe oso. Ki ngā e oso. Sika mai mea mai oso. Ai le maua se amio kongo I kai. Le ai se amio kongo e maua I kai, whamasingonga. Po Amerika, po Perkangia, po Samoa, e le maua se amio kongo le akua le whamasingonga, e kura fongo le langi. Amene. Ai whamauka maroroa ia, fe kuri ngā I soro, a maua o fasioki. Ai fe oki a marengungu. Fe oti a ono o tala le leia Yesu Keriso. Without any shoes to the God's house. What an awesome picture of what the church should be. Aya? O le ata nao le karesia le tua e te tauna iai. Asia, ese le malo le tua, ese le lalangi. E le mawhai o le palua whatasi mea lua. The kingdom of God is not the kingdom of the world. It's not the world.
E iai tu la fono ma la fua ma lo le tua, e iai tu la fono la rangi. E le ma fai el tu la fono la rangi, ona rulinga ma lo le tua. Ai ma fai el ma lo le, el tu la fono le tua, ona rule la rangi. Amene. Menga ka unga ngofo me mafau fau ia o eso e fua ma e ola la rangi me. O al mele we wa sapa sui solo me uma. E o ai e kalesia. O lei loa po fe kuai. Amene. Alo winga na lo por fatu tua. Costs you if kwa ka unga ka menga o fakoko. Avitaulia. Fakoko e kua moska ka vale vaso ka fakoko e kua Im whainga maua mai lau long ka whakokua lea kua i malosi mai mai whakokua lea kua. Ngā o kako manga o ngā. But that's not the faith that God is looking at the Bible. E ma whaionga whamaroro inga oe pēa e ui ala fua lo mo mia le tua. Amene. Mai lor fai upu ngai. Fast fulu le sa. Ke loa ngalo ia kako ua le sa fa utu e launga le aso taluai. Awa whaia e le tua se mea sili. E sili atu. Ngai ko inga mangai ka ngaka ia sa sawaina ono le fatua tua. Sa feoti ono le lato fatua tua. Meritala atu se peru. But he has made something better for us today. Rāne mea. Kako le koe ui kura fongo. Ai wa fio mai Yesu Kristo. Ka ke kau ave inga le leanga ma le ingosia o le soifua mo le kako wola. Amene. Onga le upe le ingala ka ula iri me lo ke whakuai. Pe mai lo tala tusi. Ina ia awane e fa atoa ina i lato without us. O le ufapalangi nai e ngā o le perfect. So that they will not be made perfect without us. So I fai taura mai sue. Faith makes you perfect in the sight of God. O lo fatua tua, e leo le currency, o lo fatua tua e tusa ma le fionga le tua. E ke apia perfect ai luma o le tua. E ke le perfect ni au mea fai. E ke le perfect ni au ngā ruenga. E ke le perfect ni ka lengi o ia oe. E ke le perfect ni pole a lava lo popular. E le aise perfection o ia oe. E kasia, according to the Bible, your faith will make you perfect in the sight of God. What kind of faith? Faith le ira e perusukas. Amene. O le fatua tua le te iloai, o le tua na whaia le rangi mo le rangi, o le tua pa ia, o ia e ona le mana, o ia e pule ao, o ia e tautai, o ia, amene, le mua, le mulimuli, o ia o le amiotonu. Amen. Hallelujah. So if you want to appear perfect before God, consider biblical faith seriously, which is very costly. Hallelujah. Jeremiah. How can we connect Jeremiah with this? Well, perfectly connected. Mai le tua Jeremia anu le fale le ono vatua leo le tala ia go to the potter's house and I will give you the message. Alu e lakula Jeremia le ki mai le fai po mea I lunga karango mea ka virvili a va pe ke masangi mea nga I mo mea ka virvili ka fa ka lea
o ngaka ngi le mama e para uma amene. We were fortunate enough to see that in Samoa, everything America sa loku ka ko loku moleva. Sa ela lang masinge e po meang mauro, oh my goodness. Fa fitai le na so walu mo va ai mere ve me ia le tu ia re me va ia. Asa faila le fine man me ka vidi and her job was to inga fa pe on a shape on a lima o ia shapinga ko le clay le inga ia mau le mena no ma fau mai le tu alu fale fai po me ona o tana no atu le ia te o Yeremia amen wala kula Yeremia ma mai la ngofo ka maloa on a shape ka maloa unfortunately a shape ka maloa as a singa lalo le clay e le fia pipi le clay the process. Then the word of the Lord came to me saying, O house of Israel, can I not do with you as this potter? Le ainga Israel lue o te le mawhaia ea o na whaia te o tau e pei o le nā whai po mea. Fonga. O lo feta lai mai ai o wa whauta le ainga Israelu e pei o le o mea le lima o whai po mea e whapea foi o tau. Piro lima. Hallelujah. Hallelujah. Mai manatu o nisi o le kalesia le atua e lua school of thoughts. Mai manatu o le whaipo me purea ia i le kua ngā vesonga ke shapinga. Absolutely true, but that's not the message here. E le o le whiauna le whai mai ai ia le atua ia Yeremia. O le whiau le whai mai ai le atua ia Yeremia e whapea. O le omea. A le mawhai o na ia le lima o le whaipo mea. E le mawhai o na shape e le whaipo mea. Le o mea. Amene. Le a ingo Israel lue. Amene wai whea. Whamai. Le a ingo Israel lue. O te le mawhaia ea o na whai ate o tau. E pei o le nā whaipo mea. O lo fetalai mai ai o wa whauta le a ingo Israel lue e pei o le o mea le lima o le whaipo mea. E whapea foi o tau o lima. O le wheaua le atua. Israelu, if only you submit, if only you will to my hand, I will shape you to something that is far more beautiful than what you have today. Amen. Mai avapea ona ngā wai mai ma e ustai mai i le lima o le whaipo mea. E ma whai ona whau oe le atua le whaipo mea. I se mea sili ona matangofi. O le whiaua le atua. O le matangofie ma le lelei ma le alu luma ma le manuia o Israelu. E le fua i a ao le whaipo mea. A e fua i le ngā wai ma le whaatuatua o le o mea le whaipo mea. Amen. Ai fai tauran me ta upuna. E te maua le wha malamuranga atili. I le mta upo iwa. Complaini re mia le anga o Israel. Wasia, whai unga mta upu le valu. Whai atulo le tua vai au whaatupua se mala today. Ai le liu o tau Israel. E ma whaino tau ave sera o tau sama ya te o tau. Ai va peo te whaatupua se mala, ai ma a o tau loto, e whaatupua le mala. Wha mai Israel, lea it's too late. Aua te papore le tu, o ia Yeremia i le tu, prophet, aua te papore.
that we will live according to the dictates of our hearts. O lea la mato wola I pe tu sa ai ma le whaatonunga o mato roto. Whai unga na mta upo o isi whai upo nei la loani. Ai maua le whai upo e mta upo e iwa. Mai le tu o complain nei la i mia i le tu le leanga o Israel. O complain o kau whasi nga ia. O kau whasi oki nga ia. A kaku lea kua vai. Alu e mai ipuka e irai o le whai po mea. Wala aungi ni elders wala aungi elders Israelu mangi o skauranga. Ngai alu le ave le valley o Hinan. Le la vakule upu iai. Amen. So if you really want to understand, and fai kaula le kusi ese le matanga o fio le kala lea. But o le meleo te watua le tai au le nei. O le tala lea. E whaata tau le whaatua tua. E te tauna iai oe maau. I a ao le na whaia oe le na whaia au. Amene. A e fia ola se soi fuanga manuia. A e fia ola se soi fuanga le lei. A e fia ola se soi fuanga a wha le atua. E le pule oe. E le fua i le atua lau le lei. A e fua i a te oe lau le lei. E le o me te whaia. A o lau whaatua tua ina o le atua. You are the clay, I am the clay. Our yielding to the hands of the potter, he will design you to something far more beautiful than what you have today. Amen? But fauna. E fua le manuia oe, fua le lei oe. I ate oe lava. E leo lo poto. E leo lo malos. E leo autupe. A o lo fatua tua. Amene? O lo fatua tua ina o le whaipo mea. Ra vatu le lu i le se asa. E iai se aso o whale tonu el tau singa le atua i ateo. E iai se aso wa e ala i fo ai wale eisi o ke sene le lalulangi. Amen. Amen. O ro wa e soi fua matato wole le lalulangi fe me mea i wa tumu i whaingata, tumu i mea le mawhaina manino mai o tato mawhau se tali. Wa vese solo wa tele fa upunga fe ave a le a uma le langi o le pomu le ma le a le. Ia mfai ngofia na ta ina tua ia ma manatu le au kerusiano. Ai aona e loa ma o manatu o te manatu fa manatu ia te oe. O le tangata fa tua na te ilo le lei. E le uma le langi se ivana ngā ua i le tua na fai le langi. E le se lalulangi nei le se lalulangi ani pulenga o malo o le lalulangi a Yesu. Amen. E le pule Putin, e le pule pereskenyo Amerika, e le pule ngi pare mia ngi malo i le lalulangi e pule le akua. Po ala taua, po a mala, po a famai, po a me uma. This world will never be erased. Or burned up or whatever. Until God, the hand that created the world, will do it. Se fatu tua ina le talana. Ale na vatu vaso le tua le mai tala le tua. Ya Isaia. O au e fatu puina le filemu. O au fo e fatu puina le mala. Amen. I make peace, I create calamity. Hallelujah. So that's why e kau ia te oe, te tau ia te au, ona e lore tu ai ngā whatua tua e te taritonu ma e savali ai. O le whatua tua, o le tui na atu lea o lo poto i le tua. O le tui na atu o lo malos. O le tui na atu o lo iloa.
e whai le whinangalo le leo le atua ia te oe. How many times that we fail in life, not because of God, but because of our brightness of ideas. E sa rokal. Kele kaimi o kako whememe ai, makako pangakia, makako makikiva, makako wola, e loku ai le a mi o loku, e mai o le loku ia ngā le loku ai le ai ma se akangia o se loku le soifua ma le ola. Aisea, why we live like that? Because e ke leo whakua inga le kua e onga le kalesia. O le whakua nga le currency e mawai au mea. Ai o le whakua la esa ili mai le tua o le tua lo poto, tu ese lo iroa, tu ese me uma ai whalongo mai. Ona o whaia leo se mele lei mo oe, ona o whamanuia le ia te oe, e o ngā tupuranga manuia. Amen. I'll tell you, and in most of our life, o le tua ia ngā o se pātolo life is not your life. E longa ke mo mia se mea whakua apa iai ma e whakua iai. You can't treat God like that. And that, well, you can, but that's the ramifications of that. Po le tau i o mea ngā, i o mea ngā. E le ngaka ke complain i whawhika uri, e ke mo, e ke mo i mea. Ai ke complain foi, ai sea. Ke reo whakokua inga lea kua. Are you all right? God wanted to make the clay into a beautiful shape. Umanga whai tangata le amatanga le tusia kenese, le lei le langi, le lei wheku, le lei le suavai, le lei me uma, ai le tangata mai. Silvio nga le lei. Amen. E le whaia le tua se mea matanga. God created things beautifully. That's why we marvel in the cosmos. Vai kemi nge ai se poko le sai ngisi le ai se ma fai o rangi nga fai ngi feku ma vangi mongi mo ma kaukia long sisi des. Amen. Only the hand of the Creator. A fai le akua me matango fi. And that's if only you are willing, if only we are willing to submit, to yearn, to yield. To inatu i tātou, e whau e le tua, ma whai e le tua. Wow. What you have now will never be compared, amen, whai le koe au. Amen? Masani whaarongo talwa pe ia. Le alfa fe au ia wai ongo sai. Wai ai se ongo sai ia kia. That's not natural. After years of molding, after years of rebuking, o lou whatanga ina o le ao le tua e whau o na winga I tu tonu ia te oe. E ke koe mi mika I mulumutu. Ai awha pe ma pe o tātou roto ma tātou fia po poto I luma o le tua, we know better than him. E awha pe ngā. E kua ka kou le pū e ke le I o le levo tā mo e miti ai le tua mo oe. The world was not worthy of that faith. They were perfect in the sight of God. Imagine God wanted
Na ke fausia inga Israelu as a perfect nation. Not because of the mea uma, but because of their faith in him. Hallelujah. E whapenga fo I ka kou le karesia le tua ala ia Yesu Keriso. O le ngā ungau ka inga ngā o le tua ila na karesia. Mai o le karesia e le mawhai e whai to toa o se oli. O na ta lepe ina. I will build my church and the gates of hate shall not prevail against it. Amen. Aisia, ranga o le tua le whawai le karesia. Mena o le karesia a wa ika ngaka e a whaingo whio na latu langona, whaingo whio na lako I loa. O ngai atangi ai winga na whaue le tua I tu tonu I a te oe. Al tele o tatou winga le anga ai ngā e pispisia ia. E ki alofa e ke re alofa. E ke foai e ke re foai. E kongi le moa e koso ku ire afa. Huh? But that's not what God desires to build in you. Ngā whio mai Yesu as a perfect priest and a perfect sacrifice to build a perfect church. Nala winga le perfection ngā faith in God. The willingness to die, willingness to give, willingness to yield. Ko inga aku inga iwa peo ngā peo tala. A Johannes or that God, Jesus will be increased and him to be decreased. Ina ia whatele ina Yesu e whai titia o ia. Amen. And I was reading wapea mga kuar kala Yesu lungo sakaro my Father tama. Ki ngā whainka, but not my will, but thine be done. That's what faith is all about. E leo le mea mana o ai oe ia whaia lo finangalo. Matango fiel tale a Naomi Maruta. Amene. Mai tau tinonga an Moabite woman o Ruta. O mea ke aru iei o ke aru iei. E vea lo atua mo o atua. E vea o tangata mo o tangata. What does those words mean? I will sacrifice, I will lay down, I will yield to where you take me. That's faith. That's faith. Hallelujah. Hallelujah. That's what faith is all about. Tu ese lo poto. Peta laile tua whairu na whinangaro. Pe ti ngā, pe reanga, irwa ai e tangata, pe inosia. Amen. A whairu whinangaro le tua. Te sila ma e wa ai e makau kia ma le lei o iai. Amen. Paulo. E le ase si example silio na onga le New Testament church then Saul to Paul. Paulo kalesia kaletio fasa toroina fatasia uma keriso. He saw the cross was him. Mai le ko ola. Au keriso le ola I kongu ia kia. O le ola leo ke ola I ngei whaare kingo, le flesh. O ke ola lea, ke ola wha tua tua. Le atali o le tua. O le na rofa mai atea. The life I live by faith in the Son of God who gave himself and loved me. Huh? Kau ki ngonga Paulo. Mai le koe ola au. Ao Keriso le ola I tonu. O le ola la leo ke ola I le flesh. O ke ola le whatua tua. Le whatua tua. E leo au, a oi.
Ai whanau mai tau tino ngā paulo. Pere tome ina al faso valu, mea umanga o iai e whemaia. O la pisi a mea umma. All is rubbish. Pea whakusa kusa e lea lofa tu noa o lea tua e ala ia Jesu Kristo. Ai ale o le whakua kua o le kalesia ngai vai keipi. E ki whakua kua ia Jesu mo mai mea ala e ke apa i mea lalange. Ha? Hallelujah. Let me finish with this. Hopefully, em whai o ngā lui ka winga i kako. O le are kako whemikai o kako o Samoa. We are no longer Samoans. Wherme ka ua ia oe. O le veo oe ma Samoa, po le veo oe ma siksengi o le malo le langi. O le whawhika uri ngā ele o ma whai o ngā determine ma contrast e ka ngaka mea. O maua lunga aku le pride fa Samoa. Ai maua la lo lava, le whaola kanga Jesu Kerisu. E kaunga submit le Samoanness. Le kingdom ruva le kua lo soifua ma lo ora. Amene. Amene. O le mea ngā. Le ai ave ma se sea ia mea le kunguru ngi. E le ma malu se kale sia le ma malu mea le kua se fa Samoa. E ma malu le oranga fa la ngi i le pule ao le kua. There's an eruption of culture which is very unhealthy all over the world. E au ke le kio, wala laka le fio mai o Yesu. Wa maka o koe whaasasanga ese ka ngaka. Wa kurikuri loa mea, o le kinga o kurikuri loa mea o le lalolangi. Aisea, langa o le sign mua le fio mai o Yesu, people will be deceived. Deceived of what? Deceived from the word of God. Le fio ngā le atua. Ai whai tau tingo ngā paulo e makau kia, komanda, e pelu, pelu tomeina le aso valu, he followed all the laws. He was an amazing man. E le ai sese laka ia Saulo, Paulo. Ai whai mai ale unga, mai la pisi mea unga. O le upu ngai whao ngā ese le ingosia. Ingosia le upu whao ngā Paulo, it's rubbish. Pea whakusa le kaulanga nga saungia le akua mo kako. Ma fua mai whea, whakua. Lay down what you know, lay down what you have, but listen to the master. Ai whaalongo, ka ika inga oe le akua I mele le unga. O le lawe vesi le kalesia, o makamaka ku le klipe le levanga inga whai. The one world government o mai religion se uma. Le ua formula one world government. Ai sea, o le lako mangaku, o le lalolangi o whanga uma le akua. Wrong. E le o whanga uma le akua le lalolangi. Aia. Ka ngaka lalolangi se whai e le atua. Paua ka ngaka e tau whana wina le atua o e ta ina le anganga o le atua. Those are sons and daughters of God. Amen. But o le nganga le whaongange le lalolangi le one world government. Le wo I uma I religions o le lalolangi. Le nga whongo I think 2 months ago. Ia wa o se ngangana e whaingo fia o talia. O se ngangana e worldly accepted. E ke kaka I manga ia wo mai uma. But it's a deception. Langa o whanaua le atua. E aita I ala wa uma ona lay down le atua e sava vali e. O le ta I ala mo mua lalo o la whaatua tua. Amene. Amene. So my personal opinion and insight according to the word of God e tu sa ima le fionga le atua o le lalolangi e le o whanga uma le akua. O ka ngaka uma ngawhai le atua.
E whengo fia. E leo skai mei fufanga wale a ingala e a kia. Isa, e leo sa whanga ulako. Isa. Ran me lau skai mei fuolo whanga wale ni pa iau. E la fwe lako kama. Whanau wale atua. E teita ina le anganga wale atua. Amen. Those are the sons and daughters of the living God. But is it sound manga yo le mea o kako uma whangau wale akua. Awar whaseinga ro mawhawhau. Eranga whaseinga ro mawhawhau ro le whaikau kuspaia. Amen. Whaikau kuspaia. Whamanuia le atua e atua e le taia.